nami Sa pagkadantong. menggukun juju doho undangan muna ima dinaroham pangudang kami sian tonga-tonga ni huriat Ayun na naman tong pangulan ni huriat teh Itang jolot. ima dinamajalo pasu-pasu parno asaripeo yan ang kumuna doho parway muna manang anak ni huriat doho bor ni huriat teh jadi songon namang gukun songon namang guhi undangan muna asabuhi Raja Adi Hutao. Mana peuta gugur. Nagtua-tua. Sa na si Sada Suhutong. O di man sinoron nami to hamu ama nami suhu nami sang ninang dihamu si Sada Suhutong. Di ba? Mayroong ama. Pak Linda. Tu amata Pak Icon. Isi kirim ni Pak Icon. Tu amata Pak Darles. Pak Darles. Ya. Tu amata Pak Predo Limbong. Pak Predo Limbong. Tu amata Pak Sabar Hapun. Pak Sabar isi kirim na Pak Sabar. Tinggal pengatur mata Pak Sapri Siotang. Pak Sapri. Tinggal pengatur mata Pak Elsa Sugian. Pak Elsa Sugian, isen tahu kriminal. Oke. Tinggal pengatur jamar membantu mata Pak Setia Simamora. Maidia Mamora. Tu amat Pak Niko semua. Pak Niko. Pak Niko. Hingga penganduk Jambar mau untuk mata Pak Priskan Hapun. Siapa raja? Hingga penganduk Jambar mau untuk mata Pak Parlis Kemorang. Mana Abu Wasdian? Dia lihat jalan ya Pak. Hingga pangalan menurut zaman montu sinaga sa pasyo. Dalo kayo, jabatan nila, sinaga. Masaat. Hingga pangalan tu amat inatanay sinugol. Mga dugul. Hindi ka dugul. Jalo ng tugol. Hingga pangalan amat Pak Henry Stemorang, ang baru, mula Bitabong. Perpakan baru kan Pak Hendri. Isi Pak Hendri semua orang. Merohi ya jalan malut deh. Tinggal banget mata Pak Ikas di Mora Setewing. Mulai digoreng do perjulu pasatun nami tuhamuna. Digukut doh juju nami rohamu lau mangaduti. Opung serin. Aka ide saya pemarhidi hatani diwatana pinasahat mulai itu hami macakun mabadan macakun nang partodion nami tarlumubu na itu nata pesta honon